Pitanje 7. Ovo je zanimljivo. Koliko puta dijete treba ponoviti nešto da bi zaista zapamtilo? I tu skoro svi rade grešku. Jer razmišljaju o ponavljanju odmah, o ponavljanju za redom. Koliko puta treba pročitati stranicu, koliko puta treba za redom riješiti neke zadatke iz matematike i slično. A ono što je znanost pokazala za dugo godina, da se zapravo najbolje uči ili pamti kad imamo nešto što se zove razmaknuto ponavljanje. Dakle, kad ponavljanje majka znanja vrijedi, ali nekad je to bubanje, štrebanje. Šta to znači? Pa umjesto da ja sad učim hrvatski jezik, jednu lekciju, 3 sata, da bubam, ponavljam, radim sve što je u mojoj moći, puno bolje ćeš naučiti i zapamtiti ako umjesto 3 sata danas tu istu lekciju, tih istih 7 stranica, učiš 1 sat danas, 1 sat sutra i možda 1 sat 3 dana poslije. Znači, ukupno je to opet 3 sata učenja, ali puno bolje ćeš zapamtiti. Kažu znanstvenici i do 200% bolje, dugotrajnije pamćenje na ovaj razmaknuti način. Jer smo razmakli to ponavljanje, to učenje u 3 različita dana. To je čitava filozofija. I ne samo što je bolje pamćenje, nego je i djetetu ugodnije i lakše. Da mi je lakše raditi 3 sata nešto, istu stvar ponavljati milion puta, ili mi je lakše danas sat vremena, sutra sat vremena, preksutra ili za nekoliko dana sat vremena. Pa naravno ovo drugo. I lakše i daje bolje rezultate, tako da nije koliko puta treba ponoviti, nego kako razmaknuti to ponavljanje za najbolje pamćenje. Pošalji ovaj video roditelju ili djetetu za koje znaš da ovo treba.